Reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze mwe mwese. Ubu ngubu ni ya saha tujye tubagezaho amakuru tuba twabateguriye abarimo abera ku isi hatandukanye. By'umwihariko tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kugera mu Burundi ndetse tugere no mu gihugu cy'u Rwanda, ibirimo bigenda bitangazwa na bamwe mu bayobozi bayoboye akarere k'ibiyaga bigari cyangwa se ibihugu biherereye mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo nibyo tugiye kwibandaho. By'umwihariko reka duhere mu misozi miremire ya Minembwe, ahantu bita Point Zero harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Mu makuru twabagejejeho mu yandi masaha twababwira ko hari ibitero byarimo biteganywa n'ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo bashaka kugira ngo babashe kubigaba ku baturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bahagarariwe ndetse na Twirwaneho. Muri aya masaha turimo tubagezaho aya makuru nuko ibyo bitero byaje kuza batera ahantu Twirwaneho yari iri. Twirwaneho irabarasa ibasubiza inyuma, ariko kugeza ubu ngubu haracyarimo habera imirwano ikomeye cyane. Harimo harumvikanamo imbunda ziremereye cyane za Gatibusha, za Mashinegani, za Tweruvo, za Etitu, za Herquairensi, imbunda nyinshi zitandukanye ziremereye cyane zamaze kugera hariya kuri furo y'urugamba ahantu bita kuri Point Zero. Saho honyine hariya kuri Point Zero harimo habera imirwano, ahubwo indi mirwano irimo irabera mu ishyamba rya Mukoko. Mukoko harimo harabera imirwano ikomeye cyane itangiye mu masaha yo masaha 5 n'igice. Nibwo iyo mirwano itangiye hari ahantu bita muri Mukoko, ubwo ingabo za 23 ndetse n'ingabo za Twirwaneho bari kuri patru baza gukubitana n'ingabo z'Abarundi maze bambikanira aho ngaho. Kugeza ubu ngubu imirwano iracyarimo ibera haririya muri riya shamba rya Mukoko. Impamvu aba bantu batarimo bakunda kumenya aya makuru nuko imirwano irimo ibera mu ishyamba, ariko aho batangiriye barwana kugeza ubu ngubu siho bakirimo barwanira, nuko 23 ndetse na Twirwaneho bamaze kubazamura babinjiza muri Mukoko neza. Ubu ngubu bari hafi guhinguka ahantu bita ku Gaturiro. Aho ngaho hakaba hari kubera imirwano ikomeye cyane. Indi mirwano irimo irabera ahantu bita Rugezi. Mu Rugezi naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane hafi y'ahantu bita mu Bikarakara niho hatewe, ndetse n'ahantu bita kwa Sabune. Aho ngaho harimo harabera imirwano ikomeye cyane yatangiye mu masaha yo mu masaha 5 hashira mu masaha 4 saa 5 njoge iyo mirwano yatangiriye. Kugeza ubu ngubu iyo mirwano iracyarimo kandi barahanganye, harimo harumvikanira amasasu aremereye cyane. Gusa ako gace barimo barwaniramo nta kibazo kirimo cyane cyo kuvuga ngo hari abaturage bashobora kubakomerekera, dore ko muri Rugezi nta baturage bagituye muri kariya gace. Gusa igikorwa kibera hariya muri Rugezi nuko hari ingabo za 23 ndetse na Twirwaneho, hakongera hakaba n'ibiraro by'inka. Inka niho ziri, inka niho zasuriye, niho hari ubwatsi n'inka zirimo kurisha kuri iriya misozi. Biragaragara ko abamayimayi baje gutera bafatanyije na FDLR na FARDC bari baje kugira ngo barebe n'uburyo bashobora gupiya bakiba inka, ariko ntabwo byaje kubahira. 23 yabashije kubatera ijisho bakiri kure cyane maze irabarasa barahunga. Kugeza ubu ngubu turimo tubagezaho aya makuru nuko imirwano igikomeje. Mu yandi masaha turakomeza tubakurikiranire ibirimo bibera hariya mu misozi miremire ya Minembwe, tuze kubabwira uko byifashe ndetse nuko byagenze. Gusa wowe icyo usabwa kugira ngo uzajye ubasha gukurikira amakuru yacu nuko ukanda subscribe, ugakora share, like, comment. Icyo gihe amakuru yacu uzajya uyabonera ku gihe. Tukiri hariya muri ya misozi miremire ya Minembwe, hari n'utundi duce turimo tugenda tugaragaramo abamayimayi, FDLR, Wazalendo, ariko utwo duce imirwano ikaba itaratangira. Ni agace ko mu Mikenke. Mu Mikenke harimo haragaragara ingabo z'Abarundi ziri hariya mu misozi hejuru yegereye Mikenke. Aho ngaho naho akaba harimo kubera imirwano iremereye cyane. Breaking news, amakuru atugezeho aya masaha nuko hariya Point Zero bamaze kuharasira Abarundi 3, umurundi w'umumajoro ndetse n'undi w'umurete na colonel. Abo ngabo bamaze kurasirwa hariya muri turiya duce
twa za point zero, dore ko bari bamanutse point zero bashaka kugira ngo babashe gusatira imihana ya za Bidegu, bashaka ngo basatire Bidegu, basatire Irundu, basatire Gakenke, basatire Karingi, ndetse barebe n'uburyo bashobora gusatira n'utundi duce dutandukanye. Objectif yabo ni ukugira ngo barebe uburyo bashobora kwigarurira uduce tw'imisozi miremire ya Minembwe ndetse n'Indondo. Hakaba harimo hagaragara abasirikare ndetse ba FARDC na FDLR barimo bava mu duce twa za Gipupu. Gipupu ni muri territoire ya Mwenga, aho ngaho barimo baraza nabo berekeza mu duce twa Marunde. Marunde twibutsa abantu ko Marunde hariya ni mu duce twa za Mirunda, akaba ariho aherereye ingabo za M23, izindi zikaba ziri kuri Nyamara, ndetse n'izindi zikaba ziri hafi y'ishyamba rya Bijabo. Aho ngaho niho ibirindiro bya M23 ndetse na Twirwaneho niho baherereye werekeje muri turiya duce two ku Ndondo. Gusa kugeza aya masaha nta bitero byari byaturika hariya muri Mikenge, ariko igihe biri bashobora kuhaterera cyangwa se M23 bikabasha kubatera, icyo gihe twebwe turi tayari kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru, tuyakurikirana isaha ku yindi, ijoro amanywa, twebwe tuba turi gukurikirana ibirimo bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'utundi duce dutandukanye tw'isi. Tukomeze tugere hariya muri turiya duce tw'Indondo. Indondo nayo ikomeje kuberamo imirwano ahantu bita mu Kagogo. Mu Kagogo harimo harabera imirwano cyane cyane yashamiranyije ingabo za M23 ndetse bakaba barimo kurwana n'ingabo za Gumino ziyobewe n'umugabo bita Koboyi, akaba aribo bateye muri kariya gace ka Kagogo. Kagogo ahantu barimo barwanira ni Kagogo aho bita mu Bagaturika, aho ngaho niho harimo habera imirwano ikomeye cyane yabashamiranishije. Gusa utundi duce tw'Indondo itwo turacatuje, za Murambya baracatuje, za Gahuna baracatuje, no kwa Masata ndetse yaracatuje. Nabonye hari ibinyamakuru byari byanditse ko kwa Masata barimo bahangana, ariko kwa Masata ntabwo barimo bahangana kugeza aya masaha. N'ubundi twageze muri territoire ya Uvira, reka tumanuke tugere muri Uvira mu mujyi indani. Uvira indani hariya mu mujyi ntabwo hameze neza cyane, by'umwihariko ahantu bita muri Nyamyanda. Muri quartier Nyamyanda habereye impfu zitandukanye cyane, ndetse hakaba haguyemo n'umwe mu bayobozi b'urubyiruko, ariko we akaba ari umusivile. Mu gihe bavaga mu duce twinshi dutandukanye bari bagiye mu myidagaduro, baje guhura n'ingabo z'abahibu. Ingabo z'abahibu zirabahimisha, kubahimisha no kubahagarika, baza guhagarara barababwira ngo nibarambika hasi ibyo bafite. Abo basore banga kurambika hasi amatelefone ndetse n'amafaranga bari bafite. Nibwo umukoloneli w'umuhibu wari uyoboye patro yahise atanga briefing yo kugira ngo babashe kurasa abo basore. Bahise barasa abasore bane basiga ubuzima, bari kumwe n'umuyobozi uyoboye urubyiruko muri territoire ya Uvira. Aho ngaho muri Uvira nuko nguko niko bikomeje kumera muri aya masaha turimo tubagezaho amakuru. Nuko n'ahandi hantu bita Karimabenge naho haguye abantu 6 mu masaha yo masaha 9 z'ijoro. Gusa impfu abaturage bari hariya muri Uvira barimo bapfa impfu zitangaje cyane, mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yakagombye guhaguruka ikarindira abaturage babo umutekano, ariko ikabyirengagiza abasirikari babo bakagombye kurinda abaturage, akaba aribo bakomeza kubica. Kiriya force spéciale y'abahibu bakagombye kurinda abaturage, ariko nibo barimo bahungabanya umutekano wabo. Twumvishe kandi n'ahantu bita Lweba hariya muri Baraka, igihe bari abahibu bahageze bahishe abaturage benshi cyane batandukanye. No muri Uvira nuko bimeze, ndetse no na Runingu ku munsi w'ejo haguye abaturage 9 bishwe n'abahibu. Nukuvuga ngo duce twose turimo abahibu barimo barakomeza kwica abaturage, kandi bakagombye kurinda abaturage. Tutirengagije muri Plaine de la Ruzizi naho, cyangwa se Plaine de la Rusizi mu Kinyarwanda, aho naho niko byifashe kugeza ubu ngubu, abaturage baho bari mu kaga cyane. Saho ngaho nyine hariya muri Uvira mu 23 ndetse na Twirwaneho batangaje, baravuga ngo mu gihe Uvira ikomeza gushirwa mu kaga, hagakomeza kwiyongera abasirikare benshi bava mu Burundi ndetse n'abandi bava Kalemi, abo bose bakaba barimo bazamuka berekeza mu kibaya cya Rusizi, bakaba barangije kujya ahantu bita Sange.
bakaba barangije kugera ahantu bita Kabunamba, bakaba barangije kugera ahantu bita Kiriba na Kiriba Ondesi, bakaba bageze kubwegera, bakaba bageze ahantu bita Mutarure. Utwe duce twose abarundi barangije kutugeramo. Mama 23 ndetse na twirwaneho batanze, bababwiye ngo abarundi nibakomeza kwiyongera hari natwe turabatera tubarase dufate Uvira. Mu makuru twabagejeho kare twababwiye ko umugabo bita Rugabo yaratangaje arababwira ngo Uvira igiye gufata. Gusa iyo Mama 23 ndetse na twirwaneho batangaje ko bagiye gufata agace, ako gace turabizi ko kaba kagiye gufata. Gusa Uvira, tire attention kuri Uvira, tire attention kuri Uvira. Uvira iramutse ifashwe abaturage baba bagiye kubona iki, baba bagiye kubona umutekano. Hariho bamwe mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko baherereye hariya muri kariya gace ka Uvira, batangiye kuvuga bati nyaboneka igihe Mama 23 yari iri hano nta kibazo twari dufite, ariko ubwo Mama 23 yarangije kuva hariya muri kariya gace ka Uvira twahise twinjira mu kaga. Kuba binjiye mu kaga ni ikibazo cyane kiremereye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashaka bashira intwaro hasi, bashaka bari abahibu intwaro bazikoresha icyo gishinzwe gukora zikajya kuri furo y'urugamba, ariko ntizikomeze kwica abaturage. Kugeza ubu ngubu turimo tubagezaho amakuru nuko abaturage bari hariya muri Uvira bari mu kaga cyane cyane. Dukomeze tugende tubabwira amakuru arimo abera mu bindi bice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twageze mu gace bita Ituri hari guverneri uyoboye gisirikare, umuntu wari uyoboye gisirikare uwo bita Luboya. Uyu witwa Luboya, John Luboya Kashama. Uyu mugabo yaraye akuwe mu nshingano ze yarashinzwe za gisirikare. Mu minsi yashize twabonye kuri Twitter y'umugabo bita Muhozi Kainerugaba atangaza, aravuga ngo mu gihe muri Ituri hakiri umugabo bita Luboya, ngo we ntazabyemera ko Luboya akomeza kugira gute, akomeza kuyobora iriya ntara ya Ituri. Impamvu Muhozi yahise atangaza, aravuga ngo Luboya arimo aragenda biba amashakubiri mu baturage b'abakongomani, bagatuma bica abaturage be. Niko yanditse ati, ndabiyamye kandi ndabihanangirije, ati nyakubahwa bwana Perezida wa Repubulika Antoine Tshisekedi, turashaka ko Luboya ava hariya arimo arakomeza kubiba amacakubiri mu baturage, kandi ndahagarika ubwicanyi burimo bukorerwa abantu banje. Abantu yavuze abahema ndetse avuga nabo mu bwoko bw'abatutsi. Abo bose yabagarutseho avuga ko barimo bicwa nande, barimo bicwa na Luboya wabaswe n'inzangano, wagiye abiba inzangano n'amacakubiri mu baturage, bagatuma abo bita abahema nabo bita abatutsi bakomeza kwicwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse bikavuga ko uyu mugabo bita Luboya John Kashama akaba ari we bashinja umutwe wa Kodeko. Uwo mutwe wa Kodeko akaba ari ujya ukomeza kwica abahema ndetse n'abatutsi batuye muri turiya duce twa Ituri. Mu gihe Muhozi yatangaje aya magambo, nibwo uyu mugabo bita Luboya nawe yahise aramusubiza ati, iyi ni Kongo, ntabwo ari Uganda. Ati Uganda niyo ifitiyeho uburenganzira bwo kuwivugiraho ndetse no gutanga itegeko rikabasha gukurikizwa, ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kuvuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko igitangaje nuko kugeza ubu ngubu uyu mugabo bita Luboya, ibyo Muhozi Kainerugaba yatangaje nibyo byabaye hariya muri kariya gace. Gusa icyo twababwira nuko gusa ibyo Muhozi Kainerugaba yatangaje byarangize kugira gute gushirwa mu bikorwa. Uyu mugabo akaba yahise asimburwa, ndavuga Luboya yahise asimburwa n'umugabo yahise asimburwa n'umugabo witwa Kasongo. Umugabo bita Kasongo Mulumba niwe wabashe kumusimbura, abari we ujya muri turiya duce twa Ituri. Reka tugere hariya mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi naho harimo aravuga ibintu byinshi bitandukanye. Ambasaderi w'u Burundi mu Bufaransa yahamagajwe igitaraganya kugira ngo aje gusobanura ukuntu ku mafoto yagaragaye ari kumwe n'uwo bita Louise Mushikiwabo.
icyo gihe babonanye na Louise Mushikiwabo ni mu gihe batahaga urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwubatswe hariya muri kiriya gihugu cy'Ubufaransa. Nibwo uyu mugabo wa ambasaderi w'u Burundi nawe yatumijwe, nibwo nabo bamuhaye ubutumire azaje kwifatanya n'abandi bose bari batumiwe. Ariko igihugu cy'u Burundi ntabwo cyabashije kubyishimira, cyatumye igihugu cy'u Burundi kibabara cyane. Baramutumiza baramubwira ati naze aje kwisobanura ku byo ashinjwa. Ibyo ashinjwa se ni ibihe? Arashinjwa ko yagaragaye ari kumwe na Louise Mushikiwabo. Ukagira ngo Louise Mushikiwabo afite icyaha uburyo ataganira na ambasaderi w'u Burundi. Si nawe gusa, abarundi n'abanyarwanda bafitanye isano ndetse banafitanye n'amaraso amwe, bakaba banahujwe n'ururimi, dore ko umuntu uvuga ikirundi n'uvuga ikinyarwanda biba bitagomba umusemuzi. Ha musemuzi bigomba gusa, icyo biba bigomba n'iki? Icyo biba bigomba nuko bagomba kubana kandi bakabana mu mahoro, baba ari abanyarwanda kandi baba ari abarundi. Naho uyu mugabo yahisamagazwa mu Burundi, yagezeyo igitaraganya. Gusa icyo twibaza nibyo wagiye kugira gute kumubaza, kubera ko Louise Mushikiwabo niwe ukuriye OIF cyangwa se ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, kandi n'u Rwanda ruri muri ibyo bihugu ndetse n'u Burundi burimo. Niba Burundi burimo, uyu ambasaderi w'u Burundi wahisamagazwa arashobora kujya kuganira na Louise Mushikiwabo nk'umuntu uyoboye OIF, ndetse agatanga igitekerezo cyangwa se icyifuzo ku byahinduka mu miyoborere ya OIF. Ariko abarundi bose ko babibona bahise babijyana mu yindi politike itari nyayo. Tukomeze tubagezeho amakuru. U Rwanda rwarangije gusubiza Marco Rubio, akaba ari secrétaire général hariya muri Amerika. Uyu nguyu akaba ari Marco Rubio, yaravuze wenyine, yatoreye ijambo aravuga ngo dufite icyizere ko u Rwanda rushobora kuzava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo zabo zirashobora kuzava hariya muri turiya duce. Hanyuma noneho leta y'u Rwanda nayo yarangije kugira gute kumusubiza. Yamusubije iravuga ngo nta ngabo twebwe dufite ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo twebwe icyo dufite ubwirinzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ubwo bwirinzi bwacu twebwe tuzakomeza dushireho iki ubwirinzi kuko n'ibindi bihugu bigira ubwirinzi bwabo. Reka dukomeze tubabwire aya makuru. Nuko umugabo bita Linda wari wungirije umugabo bita Yakutumba. Linda ni umugabo wari wungirije uwo bita General Autoproclamé Yakutumba. Kugeza ubu ngubu bimwe bitangazamakuru ndetse n'abantu benshi batandukanye bivuga ko Yakutumba ashobora kuba yarapfuye, abandi bakavuga ko Yakutumba ashobora kuba yarakomeretse cyane akaba arwariye mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ntituramenya amakuru neza ngo tumashe kumenya aho Yakutumba aherereye. Gusa icyo tuzi nuko ari mu Burundi, ariko ntabwo tuzi nimba ariho cyangwa se nimba atakiriho. Gusa uyu munsi mu gitondo hasohotse itangazo rya Wazalendo, by'umwihariko baherereye muri Baraka, rivuga ko General Autoproclamé muri Yakutumba yasimbuwe n'umugabo bita Linda. Uyu mugabo Linda yari umukoloneli, niwe wari wungirije Yakutumba, akaba yahise ahabwa ipeti rya lieutenant ya General de Brigade. Yahise ahabwa ipeti rya General de Brigade, aba ari we uhabwa kugira ngo abashe kuyobora uriya mutwe wa Yakutumba cyangwa se ziriya mayimayi za Yakutumba. Gusa ntabwo uyu Linda nubwo yasimbuye Yakutumba akaba yari afite n'inshingano zo kurinda kuba umuyobozi mukuru w'Abazalendo muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa uyu Linda ntabwo izo nshingano nazo yazifashe, yafashe gusa inshingano zo kurinda umutwe wabo wa CPRC. Iyo CPRC niwo mutwe wande wa Yakutumba. Gusa kugeza aya masaha turabasha kumenya ngo tumenye aho Yakutumba aherereye, ariko kuba bamusimbuje byanga byakunda arashobora kuba afite ikibazo umugabo bita Yakutumba. Turacyarimo tujyana dukurikirana aya makuru ya Yakutumba, ndetse n'uyu mugabo wamusimbuye bita Linda wasimbuye umugabo bita Yakutumba, nabyo turaza kubabwira uko bizaba bimeze. Gusa kugeza ubu ngubu ahantu bita muri Uvira Sange harimo haragaragara umurundi mwinshi cyane, ndetse n'ahantu bita Kabunambo hakaba hari umuhibu. Route numero 5 uvuye muri Uvira, route numero 5 uvuye muri karagace ka Uvira barangije kugira gute, barangije kuyifunga. Nta modoka irimo izamuka ngo ive muri Uvira igende igere muri Bukavu.
cyangwa se ngo igere muri Kamanyora. Nta moto zirimo ziva mu duce dufitwe na FDLR Wazalendo na FARDC n'abarundi ngo zibashe kugera ahantu hari ingabo za 23. Ubwo ngubwo aho ngaho baherereye ni za Kamanyura. Utwo duce twose twarangije kujya muri alerte. Utwo duce twose twarangije kujya mu bibazo bikomeye cyane hariya muri turiya duce. Twinjira hariya muri groupement ya Mbiza. Groupement ya Mbiza iherereye hariya muri Rucuru. Hariya naho harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Muri Masisi ahantu bita Gatoyi harimo harabera imirwano. Mitimingi harimo harabera imirwano. Aho hose harimo harakomeza kubera imirwano, ndetse n'ahantu bita Kazinga. Aho hose hakomeje kubera imirwano iremereye cyane yashamiranije ingabo za 23 ndetse na FDLR na FARDC. Reka tugere hariya naho muri Nyiragongo naho kuri Mwirango neza rya Nyiragongo neza hejuru aho Nyiragongo ihurira na Nyamuragira. Aho ngaho naho harimo harakomeza kubera imirwano ikomeye cyane. Gusa 23 imaze kwigarurira igice kinini cyane hariya muri Nyiragongo. Gusa tugiye gukomeza kubakurikiranira amakuru uko tugenda tuyakurikirana, tuzajya tubabwira uko byifashe mu karere k'ibiyaga bigari, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku mugabane w'Uburaya, muri Aziya, muri Australia ndetse no mu bindi bice bitandukanye. By'umwihariko cyane twebwe twibanda cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa twebwe amakuru nakagaruka. Niba ushaka kuzajya ukurikira amakuru yacu, dukore like, comment ndetse na subscribe. Icyo gihe uzajya urasha kubona amakuru yacu kandi ubashe kuyabonera ku gihe. Urakoze cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.